namkena kambe ka Master Xitsonga analyst. Hi, of course, hi. Ta khi vulavula hi Bernard President mlenga ta khi linka na Dr. Stole. Yeah, then from there ta khi hetela man section man ya beef ya ko Chauke versus Gagash. Tani swilo swi to ku yisiwa kusuka between Bernard President na Dr. Stole a xi hundza swilo sweswo previous mi nga ma hleketa vhele la I updating of course lomu rhanga phanda kha yi vutisa Dr. Stole and stuff like that ku yindlu yi nga exawini and stuff like that la Dr. Stole yi nga konyolola video ya kona already yi kokwala ka channel la but na ka sunhla of course rati 27 October tlhe yi ya kambe Dr. Stole man swi komba ku mhaka leyi nga yi khomangi kahle yi kambe power manjeni la yi nga fika yi tivekela image ya yona as you can see kwalani and then on caption if yi tsala yi ku a swi bohi ku boha duku ni ya nkosini leyi nhloko ma yi vona ku a yi ringani na maseve na ku timhaka tintsanana swi nga fika swi nyanya i comment leyi ya follow up yi nga fika yi tsala la ndzeni la leyi nga fika yi tsala ku by the way munhu wa ti chuzela ku a miri wa yena hi swi nga ti-private parts ne mara swo chuza nhloko yi va private part a ridzi yeah va yi twa vraka phanda a ri na nhloko ya private part yi na nhloko ya xirho as you can see nhloko ya Dr. Stole yo yaleyo mi vona kwalano na swi twisa ku why yi tirhisa kebisi na I understand ku mina ni nge comment ngopfu but I'm saying I understand why yi tirhisa kebisi na yona but mi rhanga phanda mi ri yi na nhloko ya xirho a na hi mi leyi responda na hi mi responda na yi responda na ni la ku swi kota ku balansa kahle ku lava tshama ka respondana so namuntlha yi hlwelanga so yi fike yi tsala ku na vongoleriwo ku vongola ni ma swi tiva ku ndlayise Dr. Stole ri ya vongola imagine then yi responde again fike hi vona yi fike yi tsala ku hi maseve vaseketeri va n'wina va ri mangovo part 2 ye rhangele na xinkwa ku expire a yi virini Dr. Stole namuntlha nakona mangovo leya yona a ya beef leswi mi rhanga phanda ni twa ku ndleke yona yi fike yi beefini a ridza a va yi bihi namuntlha mi rhanga phanda a va yi twangi man then vele khe ya ka nyimpi ya Gagosh and also kokwani Chauke hamka mshonela previous ya khe update kha ichingela strong engeza ya respond kha chinga timhaka ta khala ta ti rap ta ku tsutsuma ngopfu yini and stuff like that however of course rati 27 October yi endla a live la na Gagash anga respondiwa kwala so a hi tweni ku fonyonyo yi ri yini in relation to mhaka leya ti-rap ta la vhiki leri taku hi ta va hi ri na competition ya ti-rap tani loko nga ri na rap ta i nga zi ti karhatana le movhani la wena kukutlu ita hi ta va hi ri na competition ya ti-rap ta vhiki leri taku masipala ni hi ta ku n'wi foyinela khale ngopfu i vuyini kona masipala ka Mageba sweswi i vuyini i te tela ku lunghisa nyana swin'wani a ni ri na yena namuntlha masipala ka Mageba a ku kokwani Chauke wa mi hungutana ni ta miyela phela wo mi ya mi hungutana van'wamla a ni ri na masipala namuntlha ka Mageba hi ve ka hi vulavula apologies ni nkorro ku ri la kokwani ya fonyonyo kwala na ya mi ya a ni ri na yena namuntlha ka Mageba a ni vitanina ku hayi kokwani Chauke na mi saluta mi strong mi ni xavise rap tani kha ni nga yi lavi ni ku ya se wa vulavula ya a ku neni ya yi xava hikwalaho ka n'wina
a ni ta ni nga xavangi se va ka Ford a va fanele va mi ndlela pulani hi ku heyi mi susumete ndzeni ya yi xava na mi hlonipha ku ka ncawuke loko endle kahle mfana wa mina endle kahle ngopfu sweswo a ku hayi Grootman before you go to phela foni xi le ku beefeni kwala xi le ku beefeni kwala ku xi confirm ku gagaxi kahle kahle i le ka competition na xo ni fike mi swi twisisa kahle xo ba hi misava but swi vula swona ku gagaxi le ka competition a nga swi lavi ku xava na rap i yi xava hi mhaka ya competition tanihileswi swi vhelovhelo hi nga swi referisa ku hayi gagaxi laha liya rap ta leya vhelovhelo i yi xava hi ku mbilu ya yi nga ta hola a nga yi xavanga kona tlili a nga va ku yi laveni vhelovhelo hensa tshama kha chingela rap ta ku a yi tsutsumi no tsutsuma sweswi ya swi vulaka compared to a ri maxexe a ngo ku yi laveni hi mhaka fonyonyo okay endle kahle ngopfu sweswo a ku hayi Grootman ya mina ni kota kombela hi ni ta kombela hi ndla competition ya ku tsutsuma ka ti-raptor ku ta tsutsuma ti-raptor vhiki leri taku hi fanekele hi ndla competition ya ti-raptor hi fanele hi jika ku hala ka Malamulele patu ri ta va ri basini leyi nga ta khoma number 1 hi kuma ku hala ka 50k leyi kumaku number 2 yi kuma ku hala ka 25k so ma swi tiva musi ku ri obvious number 1 yi musi black always is black yi famba xinyamini black is black so boha nambara yi teka ni n'wi byelini masipala ni ku i nge vuyi ya ni ma xitori lexi ni xi na mavoni ma xikarhi I'm just saying ni twa ni xi dawuta yena xi nga reinforciwa mara fonyonyo nkarhi wun'wana ni twa ni xi dawuta xitori lexi badi xi lungheni ku veka red me ni veka black van'wani va veka yellow van'wani va veka yini ti fola hi ku ma swi tiva ku obvious musi eholeni maswanganyi vaka ta va hi ri na competition number 1 yi kuma 50k number 2 yi kuma a yi lavi a ri maxexa layani hi vulavula hi vitirapta laha a ri maxexa ya site byi movha lowu byo nghenelela ho byi tlumba hi se byi layicha la ndzhaku hi ku hayeni nghena ndleleni famba 4.8 yi kona n'wana mhani mara va yi tikiserini Toyota lembe leri ya Ford ya tikisela yi tikisele Toyota mbili ya me yi vave ngopfu aka Ford va humesetela timovha tin'wani ta ku saseka hi ndlela yin'wani ta ku tsutsuma hi ndlela yin'wani a nchaveni swiyisa leswi dangerous hi leswo swi kombina ku xitori xa kona xi khukhiwa ri kwani ncawuke and it's a dangerous one because unless mara swona swi possible if vo va hakerile patu va nga ri hakela patu a ni va na timali vo it's possible ku va nga ri hakela ri pfariwa hi manani hi maphorisa swi possible for tiawara to karhi ku phetiwa ya swi possible loko swi va swi regulatiwini stuff like that so mara i response ya yona laha hetela ngopfu swona i sweswo swi yi kombisa ku yi awe ku gagaxi le ka competition na yona this time around hi yena sweswi a nga compete hi timhaka ta rap a nghozi a ri ku yi laveni twi na ku va kha kombisa ku i ta hi nyiketa nsati a ngo ku yi laveni rap ta kahle yeleswo loko ri amukeza subscribe a ni ta kombela mi klika subscribe